Kublish bani pi bro ta kane ka video mentang ani kai pi kumno ban page ki mak ki jong pi tu ki batho exam jo kane ka GD constable te kumno ban page pede phya ban lech chapo ka website jong ka ssc.nic.in shwa te bisa yo aja ka login te ki bom tip mo ani kai te la don na bleng jong pi ru ba page ki video ki bom nang kumno ban register hi na ka SSC mo marbah pendap kanang bun ki post ki banang mi te kanang mar phya register shwani kong pinsa apply ki post te la da phila da ban register da ban upload ki dokumen baro mud ba phila la ban register hi nala de la da mi kono kono post te don up deng pi sa comment na po tem tangan hi kai gitu ki ba kwa ban pen i ki kwa ban page ki mak jong ki hapo kanno ki yo ban score kana exam jong kana GD te phya ban login na registration number plale je website te kala don gane login register registration number but password kan mau bhai kini mo kini artali frame kan mau bah berarti biha lek no phab login baik lomba gane ban check ki kan tali ka post fill apply ban apply ki post ru ban check ki mark ban check e bro kawan baik lomba gane baik te phab pandap hangne dengan pandap yu registration number ber password te ngang adap ngai save man jangan la show save nok mne ngai I continue be direct te ngan show login be direct ngan type tang une u ngom nang tu gf9 hap type tu ma kan ma type gf9 small d n okay ada nang tu it's a d login oke ski ganet ate kalau yo pai hangne kin don bai bar gitu lara kidon ki post profile apply ki la don lupa hangne application history hangne kan otli ki post profile apply ki lami nangne kalano ka yu exam la don itu tikine kidon lupa ki narang sedang orang ne nado ki notice ki balaj hangne mo mul MTS karon gato ko balaj te la atul pa ki kano ka date kano ka yu CGL combine hair ko kane kali CGL kane kade jong ka CHSL 10+2 ka chika jurit adon klami be hangne te phila ban login ban na po ka website te hangne phila ban yu ma hangne result and mark nam ta ki bala ya ka GD ma te result and mark te la adapt nang tu bede te sa check nang ne phila jong ka a snam yu te de snam ajar huai klik ajar huai te ada nang tu kasuki kanet ajar huai ada te submit te kan mi kum tu kan mi kan no phi tho kan no phi la tang kum ne kan mi mo kan mi ngini detail gi jong phi baro tangan nam daya than tu detail tang mangan chuang tangan hejrong constable GD in Central Armed Police Force NIA SSF and Rifleman in Assam Rifle Examination 2021 tu boko check gi mak mo tang ne bai detail score in computer based examination tier 1 mar bakal ami ke result jong tier 1 te hang ne pai la i mo te hang ne mala tho NSC NCC certificate holder da phi don gitu mod ba kala ad extra ki mak te hang ne don NCC de don tang ba exam bai ne don part A part B part C part D okay the general intelligence and reasoning katung yo score 1.25 part B general knowledge and general awareness 1.25 part C mathematics 0 marbang ne kadon kan negative marking mo ya kan exam takadaw sa longom ne kadon negative marking English 7.5 te ka school baro ka total score kalong shipau te normal school long khar balai kan mi normal school long khar namar ka syong kum exam mo kami kaju ya baro te lada ka exam jong kiwe gi batch ki bahapa ka jong section lane ha ka jong por tarik ka kham e ngot ba kin pen q kan te lada jong tu giwe gi ba yo ha ko par ka por kham suk kin penuna kan kalong ta ka kan normalize score te yo khat point so fra te ka pas ma kan de ki r4 plus te mot ba fail kan pass tang tu ba pass pen yo ba pi r4 plus kan la tho yang tu ba pi pass ane bot ba fail kan yo khat ar kan mau tang kom ne ma pun yi te ngan sapen EP kum no ban yo question paper ru mar ba kin la awan po kamil nam taka question paper ru ban yo okay tang kan nei kin ki bangan la ban pen i kitu ki kwa ban i ma kitu bo kwa ban i ki mak jong la de kan no pi skun
tang kini ngatrai kila erapi telah dadon no piju pemenang ban register LD dengan sapen i biang tesa komen tang kini kulish bon